Kada ste učenik srednje stručne škole tehničkog usmjerenja, praktična nastava je dio obrazovnog procesa. Učenici Tehničkog školskog centra obrazuju se na najbolji mogući način pohađanjem praktične nastave u najvećem zvorničkom gigantu Alumini, ali i u drugim malim i srednjim preduzećima. Najveći broj učenika koji završe svoje obrazovanje u javnoj ustanovi Tehnički školski centar Zvornik vrlo brzo pronađe posao u struci ili nakon završetka studija. Primjer su na sve strane, u svim preduzećima na Zvorničkoj regiji može se naći neki od naših učenika. Opet najveći broj njih je u najvećim preduzećima kao što je Alumina d.o.o., ali i u svim drugim preduzećima u Zvorniku možete naći učenike koji su završili srednje obrazovanje u Karakaju. Veliki broj učenika koji završe svoje obrazovanje i praktičnu nastavu u preduzećima ostaju da rade u tim preduzećima, što se pokazalo kao dobra praksa kako za školu i učenike, tako i za ta preduzeća. Ja sam Ikonić Vole, išao sam u TŠC srednju školu Karakaj, završio sam bravara trogodišnju školu 2017. Drugu i treću godinu sam pohađao praksu u fabrici Alumini. Tu sam se dobro uklopio sa svojim majstorima, sa pretpostavljenjima. Oni su bili zadovoljni mojim radom i trudom i znanjem. Po završetku prakse tadašnji šef Slavša Milić mi je napisao preporuku. Završio sam praksu, potom godinu dana nisam imao posla. Posle godinu dana su me pozvali iz Alumine i ponudili posao. To sam naravno odmah prihvatio. Sada radim trenutno na održavanju kompresora. Tu sam već godinu dana. Fino mi je, uklopio sam se. Volim taj posao. Zadovoljan sam svojim radnim okruženjem, kolegama. Pretežno su starije kolege, puni iskustva i žele da prenesu svoje znanje i stvarno se trude da olakšaju. Ja sam Novica Đinić iz Zvornika, također ja sam bivši učenik TŠC-a, završio sam za hemijskog tehničara tu u Karakaju, zatim sam nastavio školovanje u Istočnom Sarajevu, mašinski fakultet, te sada radim u Aluminiju ovdje kao mašinski inženjer u mašinskoj radionici. Preporučio bih mladim ljudima da se okrenu nekim tehničkim stvarima i da se školuju u tom pravcu, jer koliko ja znam, sve moje kolege sa fakulteta su naše zaposlenje veoma brzo. Prije 3 godine smo pokrenuli ovu firmu i u dogovoru sa direktorom Tehničkog školskog centra Karakaj dogovorili smo da djeca dolaze na praktičnu nastavu u našu radionicu, gdje sam ja među njima prepoznao momke koji su išli na praktičnu nastavu i počeli su da rade kod nas ovdje u firmi i jako sam zadovoljan. Mislim da ima dosta potencijala u školi za buduće radnike i mašinske i saobraćajne elektrostruke.
Ja sam Majko Stanislav, završio sam mašinski tečaj za kompjutersko konstruisanje u TŠC Karakaj prije 2 godine. Po završetku srednje škole počeo sam da radim u firmi Metal Proces i smatram da mi je moje zanimanje prvenstveno donijelo dosta mogućnosti u daljem zapošljavanju. Marinković Stefan, završio sam mašinski tehničar. Ovdje sam od početka ove firme i smatram da praksa veoma dobro utiče na inače ukupan napredak cijele naše zemlje, a i ova radionica je sasvim korektna u svom poslovanju. Inače se bavim strugarstvom, radimo i sve ostale mašinske poslove. Ja sam Mladen Savić, završio sam školu u Tehničar školski centar Karakaj. Poslije završetka škole sam počeo raditi u Metal Proces Karakaj. Radim kao metalostrugar. Radim na poslovima obrade materijala, na pravljenju drugih materijala. Tako.